Ja volim svoju Bosnu i Hercegovinu zato što smatram da osjećaj taj koji doživite kad odete vani, kad se sretnete sa Bosancima i Hercegovcima je zaista neizmjerljiv sa bilo čim. Kada odeš iz kuće, onda možeš da vidiš kako ta kuća lijepo izgleda. Nekako kad si u njoj, pa nemaš osjećaj te slike koju ona zaista predstavlja, a to je definitivno jedna prelijepa priča koja se zove Bosna i Hercegovina. Ne možete odbaciti nešto odakle ste nikli, odakle ste povukli neke najdivnije gene, odakle ste naučili živjeti u multikulturalnosti, multietičnosti. Ja Bosnu i Hercegovinu branim na svakom koraku. Ako će neko izvana napadati da je to zemlja u kojoj je, ne znam, sve podijeljeno, u kojoj se ljudi ne vole, ja objašnjavam da to nije tako, jer znam da nije tako. Ja sam zaista čovjek koji svaki dio te zemlje voli iskreno, volim ljude, dajem ljudima priliku i šansu i da se popravi i da pokažu svoju dobrotu, jer sam siguran da svaki to čovjek ima. Smatram da onaj najobičniji čovjek koji sa svojim radom i svojim znanjem privređuje u ovoj zemlji, koji zapošljava ljude, vjeruje u ovu zemlju, da su to definitivno ljudi koji su nekako i moj elan i pokretač da ja budem i ponosan i zadovoljan što živim u ovakvoj zemlji.